kajing lang plimau nong rim na kabentapan pentrei no eka skim sam umbam hasora lani kasora rim water supply scheme haka no pai ski jong khat sau tarik risau arja ar ha kajing don langki officer katanat PHE lami penban kajing sukhia ba kajing pensai halor ka long kaman kasurak na tengar sasora uba Titus W Khan UMDC ke United Democratic Party nasora bat UCM ka KHADC habakran hakane kajing lang kum usumbot kongsan ulapen pau kajing sukhia namar kajing sne palat kasurak na tengar sasora. Ulapan kan maru bau sembut menteri rang ba kajela uba Preston Tensong hau benai leber arjar arpway ulawan ban plemau nong rem kum kadak ban sedang no ekajing siang thamai ya kasurok tengar sasora Hendrai hadu menta 4 yoi Satya bakan bah. MLA mengang hukum MDC ngihap iban terilang na kabanta karoy kapar jangka ni kathan kowe ban kadenu ka kamram ka jonga kumway ng inom ikmat bahabawan kanu ka development hakanu no snong kemun nakaliang ka jogi ilaw welcome ban ikloy ban terilang ban kanu ka department kabonra karoy kapar po snong kabalawan bu mau nore mendaksi daw MLA jogi bahkan long sisya kajing sisya omde tan kajing bos niu beling ngomta namar ba kilapun kap kibajuja ladam de dari konstitusi kajong ilu kidon kiwi konstitusi kibateng teng ni syukut tan haji mau nore dan rengas dokumen bahkan ni sini nakaliang jongkau departemen kelapa dikenaru yo kontraktor uban pentrei yang ini ka jingtrei la ada alat bat kermen bakin sedang kapor kebabiang bat pendep ya karu kapor kebabiang dan rengas udon tang iwe jing snow nakaliang jonga kumnong mi kaman namar ba abang ii terteng juga di scheme about renovation of Soararim water supply scheme bala sanction ikan about state plan ngasudon hijing snow atati mo namar ko bala batay i additional si ijongi ba kanika project la finance nila funded naga state plan kabamud naga pisah juga state government mateng-teng idan scheme kiba fund na state government kiju sakut state board nomor balai mateng-teng kamdan pisah state government bansil di kontraktor bud di kontraktor apa kimio ya kepisah kum ka advance nani ka running bill teng-teng kiju ya kikam state board tenrei na kermen ba daga jikit kia jong ki officer gitu ngi kermen ba ni ka scheme kanum sakut state board bahkan long sisya ka jingiri jogi nong syong sinong ya ka ay kabangila kermen na tanasgi hoy haji sya na kalian kejonga ngondok ham sultanat ban yabu mau nogrib renga ham sultanat i bandai i adu banda pli ndala adep ka scheme mo bisa dokumen i bandai i ba complete ka scheme tahata ka por bandai yabu mau nogrib ru kamun kada pu kada phe tenrei balai ngakren ni kani mardang sian ngalai i ba layabu mau nongrem te mau pedok ya kajing siang rom ya kani surok kejogi kabab hei ilot mentan mahi bewan surok tenrei ka susi tolong bahadu mentan ipanlah bani i ya kajing sisya ya kani ka skim ka balabu mau nongrem tala dan asna rei balai ngakren ni kani ndai bangakan to regade ngayo snow ida jing uhud ni jong ba mo ba bayat bayan kali surok kinang nya kali kila ekran nomor balik la dabu mau nurim ba ada penting kenal batang hapo bena april dengan pendam ya kali surok kan rei hadu mentang pari tidak takada nakal yang kejonga pum nomi kemar pengadon ya ke jingkit ki nak bentakan ya kan nakwa mangkran ni pot kenang bakan numlong kani kasi ilu kanung ng puta te tangi di kentien ada yang kejonga bat kunjuk ru kali jingkran kami additional CE jungi la ong ba.com ya ke jing trilang kejongi ngakwa ban itu ni ya additional CE ba na yang jong ka district council gidan ni ka scheme
po 15 Finance Commission. Kabang yatri lang ita bat ka PHE Department. Hakaba way nagi officer daki na po PHE SE la depute ita po department kejagi po distribution. Hakaba kibabun di scheme anda yatri lang dekat-dekat na kebantaban petrikam hamtam dengan scheme pansam umbam di aman islam tau. Nakaliang kejagi jusnai kitopum jusnai ka ijupedu ya sanitation ya ki toilet bakun tater dengan nangis mat dengan kejung iru in ai kejung terlang ba PHE department ada bidon kejung inulu scheme belese nakaliang ke council du ngilang ya kaban ya terlang ba PHE department kita kini kentil nakaliang kejung ai ku play ki pai ba baro khamta bi ameli jogi dalam konstan hangani isni ban yabi lam baro pada nikpo wish Nakaliang ba given Lim UMLE kasora habakran kumukong san bat jubab ru ya katay kajing pensngaw na UMDC ulaong bakani kasurak na umtingar sora lamang tingka ban panbahaya ka na ka systematic maintenance program jong katanat PWD roads ka sarkar jala. Daka bakubor bakal sniu ba ulaong bakani kasurak la siang rong khatdu house nam arjar khatar badde hadin ship house nam sayo ban siang rong biang kumban syukdo bakani kasurak kadan hapadang kajing ya chakmat ban siang rong yaka baru UMLE ukuntu kipat ba nong song snong ban yaisha ule thoru bakatanat PWD kala pha jingtho sha arngot ki kontraktor ban sedang no ya kane kam te kumra kalo na kalyang jong MDC mentan khamtam hagabede barkanin galenti tengar seorang keba kumbalong mentahi nilayoi keba nakalyang jong kipat nong song snong kila da od da shisha namar ba la slem klem yo shubang siang rong ye kani sudok hajing shisha kaba khaddo ke bangila yo ban siang rong kani sudok kala de nan usnam arja khata barkat kum kalai span jong sudok la kum no hapo sansna la don kam ban siang rong sudok kana man pekti kana bakanum dan kanono jingi ko bede barka jingi ai jom ki pai pa ke bayat keleng sodong ling bakan ke sur henry ni sodong bong shibut bahapo ke jingalam jom menteri ramba jom serta jela ke jom sekonrod ke sama ling ba ke jipet solang jom pai pa bon balang ling ba ke jingia lang ringkat pat ngi ko kinawi khmat ila pen snow serta jela balai idon kam aldor ban siang rong ye kan surok bani sodan po bahau newsnem arajar apway openai march nilai yo sanction lingba ka SMP ka systematic maintenance program ka balong hadu hadin prasna naga jingyo siang rong ka bala dep na newsnem arajar khaah mani sotu ka suroki teng ni ka jingya joti kali lingba ka ni ka surok hamtam ji kali ke ba hialur kia di makan ke surok teng ke surok ru kerajaan rapra kamploy jing sisa la depan semron na duk hipor bo menchua henry ni dokumen ban bahau ni usnam bladep nilai yo sanction bangidon ru nakaliang ni jongi kum kinong hikmat berkumju nakaliang ni jong katanan peludi jing sisa nila amrut ban pendam no ya ni skim kamploy Reina kadau kamtam yui pementau stem lay ka jinwan hial jong slap balong hagapor ka khama shua ba habaide pat kalim ki singkit iso thu kamtam habaide pat kasyang ro kamtam gini por slap ni tip syakrar ba omlong man syang ro mar ka nuksa ni i hang tie po nong solia kalim ti nong solia ni yui ka bade ka benta jong ni ski Habana kaliang jong kontraktor la pakala la kum sangrong parhadin katuan ne laslam berkumangi i menta katu garong lajat la pralun la hap siang dia tingi sotu bana kaliang jonga kum nong mikman ngakar ba ya ki kum ki pai ba ko pinong ki bayasha le asia in teo banwa andala khamrang muslam na kaliang jong kontraktor nang hinin la de phone yo kontraktor badai kebentang adu nanti nalat oklap hadu ha tengah
berkumju ini kontraktor badainan yang lamu plang hadu ante po sora ban penting kena bana kalian ka jongki lakum nu komno tang syurang uslam bana kalian ka jongki dan kam ban siang rong no yakan ka surok nado teno umtengal hadu ante sora mangiso tu i bakani ka surok omde tang bana kalian ka jongi kum ki pat nong song siang ni ka thai mi penon kam reka ni ka surok ka ba wat ki breu na kaleng sodong ka jelan na kaleng sodong ka ri bana kaleng sodong ka pertek ki penon kam ia kani ka surok te ka jingang do ni ka jong na mi khamat kalau bana kalian ka jong banyada ya ka burom bana banta ka jingsuk jingskai jong kinong song hi jong borok boy konsumsi jong borok boy ka jelan ka jingang do kalau bala kumno na kaliang jo ki kontraktor hoy na kaliang jo department ro prada pana city sakini ki argot ki kontraktor hakini ki panai prada bana kaliang jo kontraktor la kumno ki penting kana bai gani ka surok dan kam ban siang rong no tang syukur uduslah